Ramirez je poznati bivši sotonist, a progovorio je slavljenu Noći vještica za CBN News. Evo što je sve rekao. Recite mi ljudi, zašto biste uzeli nešto demonsko i preko toga stavili ime Isus? Isus se neće pojaviti i blagosloviti tvoje grešne stvari. Za mene, ja sam bio pastor, ja sam radio za Sotonu i govorim vam da je Noć vještica njegov blagdan. Ja kad sam radio za Sotonu, vjenčao sam se upravo na Noć vještica. Imao sam demonsko vjenčanje. Taj dan smo izvodili smo životinjske rituale, žrtvovali smo životinje i proljevali njihovu krv i ubijali te životinje za Sotonu. Zašto ne biste trebali slaviti taj blagdan? Zato što kada ga slavite, vi dajete Sotoni legalna prava na sebe, na svoj život i svoju obitelj. Jer taj dan, kad oblačiš kostim, izlaziš van ili na bilo koji drugi način svojom gestom pokazuješ da poštuješ taj dan, da ga obilježavaš, Sotona to shvaća vrlo ozbiljno. Možeš reći, ja sam kršćanin i volim Boga, ali ti ga varaš taj dan. Ljudi će reći, ali to je zabavno, svi to rade, ali vi nemate pojma da Sotona grijeh zamota u celofan, da uvijek izgleda kao šala i bezazlena sitnica. Ali sam naziv tog blagdana sve govori. Žalosno je što ljudi to ne vide, naročito kršćani. Kad se srećuješ za taj dan i posebno oblačiš, izlaziš van, i naročito u Americi kada roditelji oblače svoje dijete u maškare, na taj dan kad se maskiraš i oblačiš za taj demonski blagdan, pa makar se preuši u anđela ili Padre Pija, ali ti tada Sotoni daješ pravo da promijeni tvoj identitet. Dok sam radio za Sotonu, slušajte što je rekao jedan moj kolega koji je bio sljedbenik Sotone. Rekao mi je, nemaš pojma koliko sam zahvalan roditeljima što dopuštaju svojoj djeci da slave Noć vještica. Oni nemaju pojma da nam ih tako predaju ruke. A najdraži su mi vjernici koji slave taj dan. Kako sam im zahvalan. Vjerujte mi, to je iz Sotoninih usta. Ako slaviš Noć vještica, ne samo da se proklinješ, već otvaraš vrata Sotoni, pa makar jednom godišnje, ali ti mu otvaraš vrata. On će zaposjeti tebe, obitelj, tvoje financije. Da se čudite zašto je toliko zla oko vas i događaju vam se čudne stvari u životu. Nisam siguran jeste li svjesni koliko opasno pripadati Sotoni. Na Noć vještica Sotonin sljedbenici vrše rituale, održavaju mu čast, a vi sudjelujete na slavlju po kafićima, sa svojim bundevama ispred kuće. Kao da dajete svima do znanja, ova obitelj danas slavi tamnu stranu. Pitajte se ima li Boga u tome danu. Meni ne trebaju bundeve, one me neće odvesti u raj. Kad ukrasiš kuću bundevama, ti govoriš Sotoni, evo štujem tvoj dan, dođi u moju kuću. I tako svaki blagoslov koji Bog ima za tebe, odlazi od tebe. Zar će Duh Sveti prebivati u kući u kojoj je bundeva? Trgovine sa predmetima za Noć vještica, 90% tih predmeta je pod prokletstvom i magijom. Mi smo proklinjali te predmete i stvari i to se prodaje. Ljudi to ne znaju, ali Sotonini sljedbenici imaju pune ruke posla. Dok kršćani spavaju, samo nedjeljom odu na misu i ja dok sam bio Sotonin nisam prestajao sa molitvom Sotoni, sa bacanjem prokletstava, uroka, sa željom da drugi pate, da umiru. Prolazio sam ulicama i bacao prokletstva. Uđem u trgovinu, bacam prokletstva. Cijelu noć ne bi spavao, već bi se klanjao Sotoni. Budio sam se i spavao sa molitvama Sotoni. Nije ni čudo što je toliko zla na svijetu. Kršćani spavaju, mi smo radili. Ne otvarajte vrata Sotoni. Pokajajte se ako ste prije slavili taj blagdan i recite Oče oprosti mi za svaku lošu odluku kad sam štovao Sotonu. Poništi svako prokletstvo nada mnom i mojom obitelji i prekini svaki lanac što me veže za Sotonu u Isusovo ime. Amen. Također zaključio je intervju sa rečenicom kako su se svećenici crkve ponekad ljutila na njega i govorili mu zašto govoriš ovo, zašto si rekao ovo. Ali Ramirez je rekao ja sam ovdje da govorim Božju istinu. Pitam ih kako trebam govoriti.
Ja sam Božji poštar i sve što znam ljudima treba reći. Napisano je, narod moj gine zbog neznanja. Ljudi ove stvari moraju znati. Evo, shvatite ovo ozbiljno s obzirom da je ovaj čovjek stvarno radio za Sotonu, bio čarobnjak i poznati sotonist, tako da izbjegavajmo noć vještica. Taj dan slavimo Boga kao i svaki drugi dan. Isus i Marija, vi gledate YouTube kanal Hrana za dušu. Ako vam se sviđa epizode, molimo vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način vam YouTube javi kad stavimo novu epizodu. Vama je trenutak vremena, a nama puno znači, jer nam tako pomažete u širenju kanala i Isusove slave. Molimo vas da podijelite video na društvenim mrežama i pokažete drugima put Isusu Kristu. Naša misija i cilj su uvijek isti, promovirati Isusa i hraniti dušu. Neka vas sve dragi Bog blagoslovi i vječno čuva, a Zagor Svete Gospe prati do vijeka. Amen, aleluja.